Ker gre za filmski festival, že ime pove, da gre za filme, torej ogromno filmov, kratkih filmov mladih ustvarjalcev. Prejeli smo več kot 1500 prijavljenih filmov iz 120 držav, tako da izbor je bil zelo velik in zbrali smo res tiste najboljše in jih predvajamo tukaj za obiskovalce. Poleg tega pa imamo še nekaj predavanj, pa tudi en panel discussion, kjer bomo govorili o filmski produkciji, predvsem iz vidika za mlade. Imamo zelo mlade predavatelje, ki vedo, kaj mladi potrebujejo, kaj so tiste njihove težave. Ko začenjaš filmsko produkcijo, tudi če nimaš menega denarja, ko snemaš, kaj so pravzaprav tiste težave in kako se pravzaprav tega lotiti na začetku. Tako da je res, z tega vidika je taka celotna vsebina za mlade filmske ustvarjalce in pa tudi druge filmske ljubitelje. But the point is that you have to just send it to the festival, which nowadays when you have internet it's super simple and you have websites, ready website that you can like put your film and then just with one click you send it. Festival je mlad, ampak v tem stilu dogodek smo pripravili že kar nekaj let kot medijski dan in tam smo že preizkušali, kaj deluje, na kaj se študenti odzivajo, pa tudi druga publika, kaj je tisto, kar želijo videti. In tako smo skozi leta teh iteracij pravzaprav ugotovili, da filmski festival in filmska produkcija je tisto, kar mogoče najbolj nagovarja naše študente, pa tudi nasploh našo slovensko sceno. In smo tu našli neko tisto našo nišo. Vsekakor pa tudi za ta dvodnevni festival gre veliko dela, veliko truda, ker pa smo vseeno mladi, še lahko preizkušamo, dodajamo neke stvari, ki mogoče še jih nismo preizkusili, tako da še vedno kaj preizkušamo, najdemo neko svojo nišo, tisto, kar mogoče še bolj dela poseben ta filmski festival. So this is basically what I want to tell on the festival, on this speech, let's say. I try always to make the films without film school, and then after a while I said, okay, why not? Film school, it's pain in the ass, but there's other students who really have time and space to listen to you and to discuss, and this is the best. But what I found personally the most useful for me, it's film workshops. So nowadays every country has some film workshop, every festival has a film workshop, and then you have like 1 week very, very intensive 24 hours workshops. There are cool people coming. So I have impression that I learn in this week of workshop more than one semester in the film school. And then every time you meet new people, not only every time the same colleagues and professors. I'm on this festival not for myself, like the real heroes of the festivals are the filmmakers. So I'm like stepping back and trying to see what's going on, watch the films, meet them, talk with them. But judging the films, it's difficult. Yeah, especially, there are like people like, normally they will be my colleagues and I will have to judge them, like who I am to do it, but we try. Pač ti imaš kader, kako ga kadriraš, kako postaviš luč. To je nekaj, kar se lahko naučiš ali s tem, da gledaš filme, ali s tem, da bereš knjige, ali pa da ti kdo nekaj pove o tem.